wacu tumwakire akwa chamani murakaza neza kuri site ya Busogo. Morale mumaze kumva neza ko ahangaha ni muri Busogo. Ni Busogo, ni mu karere ka Musanze, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye kwiyamamariza. Ku munsi wa mbere wo kwiyamamaza ku itariki 22, ku itariki 22 n'uyu munsi nibwo kampeni zatangiye. Kadusome ibiri kuri Twitter, none ahangaha, ibiri kuri Twitter none ahangaha. Aro bita sa uracyaryamye yanditse ati some fake report claims that Rwandans are forced to love President Kagame. Zimwe muri raporo z'ibihuha zikunda kuvuga ko abanyarwanda bahatirwa gukunda President Kagame. Just watch this video where the Rwandan diaspora and the Rwandan friends gathered abroad to celebrate President Paul Kagame and the RPF Inkotanyi campaign. Reba abari hanze y'igihugu kugeza ubu ngubu cyangwa se bari muri diaspora bateraniye kugira ngo bishimire FPR Inkotanyi ndetse n'umukandida wabo Perezida Paul Kagame. Hari undi witwa Dash, Dr. Dash. Kampeni zatangiye. Abanyarwanda ndabatinya muri abana babi. Abana babi gute rero? Uyu yagize ati babandi bakoze Rwanda Classified muranze mubakuye umugati ku munwa. Koko mbega gahinda mubateye. Ubu se barasaba inkunga y'amafaranga ngo bakore indi nkuru y'ukuntu babahatira kujya muri kampeni ryari. Abanyamusanze bari baravuze ko babahatira kuza muri kampeni, none umukozi musebeje bari abazungu ntako mutagize. What? Rwandan Classified expert versus reality. Ahangaha yashyize amafoto abiri ya Perezida Paul Kagame ari Musanze imbere cyane, mbere y'abasore bafite amakoti tutujira ahangaha twiza cyane, ndetse akaba ari imbere cyane ari kugenda asuhuza mu mwambaro wa FPR Inkotanyi. Ku ruhande bashyizeho ahantu umuntu bita Mpayimana Philippe yagombaga kujya kwiyamamariza muri Kirehe. Intebe reka nzibare 1 2 3 4 5 6 7 8 niranje 1 2 3 4 5 6. Urabona ko ameza imbere kamwe kandambiye ubuzima, kandambiye ubusiribateri, nako kantangiye ubuzima, kariho na pero. Reka turacyasoma ibiri kuri Twitter. Kibukamasa yanditse ati hagati aho i Rubavu bamutegereje bagira bati tora Kagame. Radio TV 10 Rwanda banditse ati Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi ageze mu kibuga cya Busogo i Musanze ahagiye gutangirizwa ibikorwa byo kumwamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Turi kwirukanga tureba what written on Twitter now. Eric Shaba, abantu benshi baramuzi uyu nguyu, kandida wa RPF mu ijambo i Busogo. Nta cyiza nko kuba umunyarwanda. Iyo ni speech ya Perezida wa Repubulika yagiye yandika uduce. Nta cyiza nko kubabera umuyobozi, mufasha ubayobora kuzuza inshingano, ikigoranye mukagifatanya. Sinaje kubasaba, naje kubashimira. None simwe mwabishyizemo, ubwo se mwabintamo. Urebye aho tuvuye nta cyadutera ubwoba. Ubu hari ahabi twagera harenze aho twavuye. Nta ntambara yadutera ubwoba. Amatora nasoza dukomeze inzira yo kubona igihugu kimwe no kubona abanyarwanda kimwe. Ahangaha rero ni uwo bita Eric Shaba wanditse kuri Twitter yiwe. Ndi gusoma ibyanditswe kuri Twitter, cyane cyane ndi kureba abo bita aba influencers ibyo bagiye bandika kuri Twitter zabo zitandukanye, kuri Twitter zabo zitandukanye. Indi Twitter ni yande, indi Twitter ni yande. Whose Twitter is this? Green Party The Chronicles yanditse iti updates. Green Party
Frank Habineza launched his campaign in Kigali. Ati Green Party yatangije kampeni zabo muri Kigali. Ehe, Green Party hano hari imodoka ya Vewiti, imwe nziza iriho ibirango bya ntuza, harimo umusore wambaye tora. Green Party nguwo nawe turebe. Ninde wundi wanditse kuri Twitter? Kivu News 24. Rwanda, President Paul Kagame, the chairman and flag bearer of the ruling RPF Inkotanyi, began the campaign in Saturday, June 2022 in Busogo. Bivuze ngo President Paul Kagame, umwe mu ba chairman w'ishyaka riri ku butegetsi, yatangiye kampeni ze uyu munsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze. He is expected to campaign at around 9 venues across the country. Ateganyijwe kuzazenguruka nibura ahantu hatandukanye 19 mu gihugu hose. Aka kanya kuri Rwanda Broadcasting Agency y'amakuru ya leta cyitwa RBA nacyo cyanditse, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party rigiye gutangira ibikorwa byo kwamamaza umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Dr. Frank Habineza ndetse n'abakandida ku mwanya w'abadepite. Ni ibikorwa bitangirizwa muri Bweramvura mu murenge wa Jabana, akarere ka Gasabo kuri uyu wa gatandatu. Ehehe, ya mbere yo kugera ahabereye ibikorwa byo kwiyamamaza umukandida wa Democratic Green Party Frank Habineza, n'abayobozi muri iri shyaka babanje gukora karasisi bagenda basuhuza abaturage mu mujyi wa Kigali. Nibyo rero biri kwandikwa kuri Twitter. Turebe tugaruke kuri undi bita Dr. Dash. Sinjya nseka gutya gusa reka mbikore. Twongere tuyisubize inyuma ijambo. niyo mpamvu y'ibindi byose mwumva hirya no hino bisakuza. Ibyo ni wowe ubivuze, ntabwo ari njye. Ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Aha murabyumvise neza cyane. Ahangaha perezida yaravuze ati niyo mpamvu ujya nirinda kuvuga kuri rya nimwirwa mwumva byose bavuga. Umwe mu baturage ahita muca mu ijambo aragira ati tuzabavuna. Perezida arangije nawe araseka. Amaze guseka uwo mwanya, akimara guseka aravuga ati ni wowe bivuze, ntabwo ari byo bivuze, ariko tuzaba turi kumwe icyo gihe cyo kubavuna nyine. Mwumvise ibyo, reka nkomeze ku byo Dr. Dash yaravuze. Mwumvise ibyo nababwiye, Perezida Kagame akabyumva akanansubiza. Perezida aratekereje cyane, arangije ati nzaba ndi kumwe namwe. Ibi ni ibiri kwandikwa kuri Twitter. None ahangaho turi kuvugana ni ibiri kwandikwa kuri Twitter zitandukanye za bamwe mu bantu. Hari uwo bita Ntama y'Imana. PK arakunzwe pe, nanjye nzamutora amajwi yose akenewe maze ndore. Wa wundi bita sa uracyaryamye, umuturage ati tuzabavuna. Cyakoze ndasetse. Nuko reka tujye kuri The Chronicles. N'ubundi yanditse n'ubundi ati Kagame launches campaign in Musanze district region. Speech was mixture of dismissal of criticism from outside. Vowed not to be silenced, said had come to thank you. Ati Kagame yatangiriye campaign i Musanze mu gace gasanzwe kazwiho ubukerarugendo. Speech ye yarivanzemo ibintu bimwe na bimwe bijyanye no gusa naho avuga ku bamukunda kumunenga,
cyane cyane abari hanze y'igihugu. Yavuze ko yarahiriye kutazigera aceceka. Ati ariko naje kugira ngo mbashimire, ashimira abanyamusanze. Ntabwo naje kugira ngo mbasabe amajwi kugira ngo muntore, ahubwo naje kubashimira. And he said amid applause, all of us share the success and failure too. Ati twese hamwe, urabyumva, ati nubwo bari bari kumukubitira amashyi cyangwa se bari gukoma amashyi menshi cyane, ati twese hamwe turi hamwe kugira ngo dusangire gutsinda ndetse no gutsindwa nk'Abanyarwanda. Hari ikindi kinyamakuru bita Mamu Rwagasabo TV, n'ubundi simwe mwabinshyizemo, none se mwabinshyiramo mukabintamo. Paul Kagame umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya wa perezida. Ngayo kuko rero ni bimwe mu byatsinzwe byandikwa hirya no hino kuri Twitter zitandukanye. Reka turebe n'ikinyamakuru bita Flash TV and Radio, byose nzaba ndi kumwe namwe. Perezida Kagame kandida perezida wa RPF Inkotanyi aganira n'abanyamusanze baje kumwereka ko bamushyigikiye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu hanze y'igihugu bari kuvuga. Reka turebe turebe nta bantu. Gahunda ni Clapton Kibonke, gahunda ni ku gipfunsi, ashyiraho n'udutoki tubiri hariya yatuzamuye. Ninde wundi kuri RBA aka kanya ibusogo kuri stade y'ishami rya kaminuza y'u Rwanda iri mu Musanze hateraniye ibihumbi by'abaturage baturutse mu turere twa Musanze, Burera, Nyabihu, baje kumva imihigo n'imigambi y'umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi Paul Kagame wiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu matora y'uyu mwaka y'umukuru w'igihugu yahujwe n'iy'abadepite ateganyijwe hagati ya tariki ya 14 na 16 Nyakanga 2024. Iyi Twitter y'aba bantu ikakomeza igira iti abateraniye ibusogo biganjemo abanyamuryango bafite ibirango bya FPR Inkotanyi bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru, umutuku n'ubururu, aho baje kumva ibyo uyu muryango uteganya kubagezaho mu myaka 5 iri imbere niba yigirira icyizere. Bagakomeza bagira bati imitwe ya politike irimo PDC, PPC, PPC, PCR, PSD ndetse na UDPR yaje kwifatanya n'umuryango FPR Inkotanyi kwamamaza umukandida wayo Paul Kagame. Ni mu gihe kandi indi mitwe ya politike yatanze abakandida depite, ariko ku mwanya w'umukuru w'igihugu itanga wa FPR Inkotanyi, ndetse hari abahagarariye irimo abayihagarariye irimo PDI, PSD ndetse na PER baje gushyigikira ibikorwa by'umukandida Paul Kagame. Iyi Twitter y'abantu n'ubundi gakomeza ya Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA, ubwo chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi akaba n'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika Paul Kagame yageraga ku kibuga cya Busogo, hari imbaraga y'abanyamuryango bamushyigikiye bamwakiranye urugwiro. Nuko rero umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yabwiye abaturage bo mu karere. Iyi Twitter irakomeza cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibikorwa bya The Point Africa. Izi ni Twitter ziriwe zicicikana uyu munsi wa none kuva mu gitondo, kampeni yo kwiyamamaza kw'abakandida perezida kuva yatangira. Bimwe mu byamamare bitandukanye mu Rwanda, bamwe mu bantu bakomeye cyangwa se bakomeye kuri Twitter harimo nka Rigoga Rusi, umunyamakuru wa RBA. Ubundi umuti n'uyu w'umunsi wa mbere wo kwiyamamaza, tuzabavuna, ibyo ni wowe ubivuze, ariko nanjye nzaba mpari. Nuko bikozwe hariya. Reka tubashimire ngo mukomeze kudukunda ndetse no kudukurikira, mukomeze kandi mudushyigikire, mukanda subscribe, comment ndetse na share, amaze kugira ngo dukomeze kubagezaho n'ibindi bitandukanye byose uko bigenda bikurikirana. N'ejo tuzakomeza iki kiganiro.